I was saying when you know say see am no kasa say uduru brekum a ahemfo aye mienu ene wo ho enti ye wo Asante brekum na ye wo bono brekum Asante brekum bono brekum da be ne bae na empo brekum sem a ekoso yi hwan ne kofa bae ne firi he ya ne ye nua ba ko ragadada brekum this year fa me fer brekum Shatawale me no ebedi nkomo ragadada na te say nyame adom bla I'm sorry. Brekum Shatawale no na o chenche no nyina we Oh egufie ni na egufie ya ya so du brekum ha adwen oh David ene ya nkrabre mu tam je yin ti no Sale ba Yahoo ya to social media na Yahoo say sisi abrekum say wona afiri oh na me free Yahoo say ahemfo ayemienu ene wo ho okay since Yahoo ebedu samre no brekum ahemfo no ayemienu dida na asa afi na abeyemienu oh okay boga me da se ne watiefo nya obi a omohwe me de na boachi na sabi me beto no na boachi no no e na kwam boachi yadom onna ja me beto na ba ne mpemfo amu akade ma beto obi a okay bana na boachi ta ne de na brekum eye ahine ye ba ko pe na wo brekum ye ni ahemfo bia ne nkura ase se ne nkura na ase nyina ahema ne ahemfo bia ye mienu no na boachi de ti ase no na ye wo hene ba ko pe ene wo brekum ni nkras ni na ye wo ahema ne ahene ba ko pe ene wo brekum okay na nti se eye den na ena me no kasa yi brekum me mahunu ohene bi a yesi na okọ otumfo okra akoso e kire otumfo ena na anu ada yesi ahu fufuro na de ne no efiri kire mu kakra okay we de boga de metimi aka ne kakra ne se since na boache danto ye no ye benya na boache no no na ye na yie ma otumfo ba bi ba so da bi na mankwade ewu na ye na yie ma otumfo ba okay na boache de ebesi ne kwa munya nye na yi ti na boache danto ye no e ma ahemfufo no ebe ye te se na nei ekosu ya obukumi na omodoso we see media na ye se na mankwade ewu no e de no kwa share otumfo ase ba me ka se mre bi kwa ntokwa si brekum e wo saa ahensen no ho a eti na mankwade ewu owu ya otumfo bae no e na di brekum ye den e kwa share Asante ase because ye nkura no de me say you sorry to say ebesi me fi pensu de man te se na boacha na se brekum fo ye Asante fo na se me ba eti brekum before ye be yes ayi nipa owu na mankwade ewu ya onu mom na de brekum akọ Asante ono so ne hu nipa na ohema na ote so no ha ne hu nipa ne ohema yi okay eti sa na ekoye e na omodi ahenni ni ma no nti omodi ahenni ni ma no no na oni ni nwa bai ana ne buso na ahema e di brekum ko sha and Asante but ye penso de ya anti bibi sa say Asante fo na say odo ye ti asokole de but ya anti say de ya and Asante yeah na sisi ano akoba ne say ya ahemfo no akoye mienu no esi ano hwan na brekumfo esom no okay ndiye ka bibi ni sa na se mi nim se brekumfo epene se hini bia nko beba bia ye pe but ana se ye kwose and Asante no en na akoye bibia den ewo ho e ma brekumfo nipa dodo na kakra bi na pesa okay majority ni de metima ga say 90% na de 90% because ana mi hu no because kana muntimi kan na say amanfo ntimi ma bontin na ye den embeka because of say ukobi wanu a ye wo ade bi a na say wantwi bi a ye de be yo but me mitimu say kahini bi obeba bia no brekumfo pe but say oti brekum ati bono ho kwa dia bono dia very good it na say ohene na ohema no de ne bai no kwa enye problem enye problem but baby odi brekum ko no na ye very good enu ti na ma brekumfo so si because sabi oboga uye brekum nye kurokotwa sabi kafrache brekum na ye say ya asokorefo no brekum kato ana brekum sina se so chan asokore the how come say wo di brekum kese we e kwasha asokore na okay eze wo say ya asokore no me ya megina yin we do asokore ya fie ba mu na me ko wura he na free fie ba mu abusua ba na me ko ye den me ko wura mu ana se me ko bonton say me ya abusua we etike ye nya he ni bi obeba bia say na Asante o say na tabiro ye de ye ni problem but o peje brekum akosha Asante ase no ene ha brekumfo bi na kana manfo think about majority ni de 90% to 95 de obo po hina obesum buno a obeka say ye buno fa na say ye nye anda obia enti say ohwe a ohene na hema esi no ene de nansia ye si no kwan na wodom pa
no se na me kan say akoyehun bi yeden e wo binum mu enti na e manfo ntimi speak out no but me de metimi aka Nana Asante se nko bebo Nana Tabi na bebo obi amfa ho but enan say amanfo ntimi ko kasa no e na akoye bibio because wo kasa se sia se wo tibirikum ho wo ntimi mbie na no kasa wo ye very bad hu bi panic bi e wo binum mu but se Nana Asante no wa mo akwahya nda otumfo e na wo se o meye brekunni me som bono brekum nya anda Asante a nka menim se because mo na nanom crack letter to ho se ye besuma Asante ye nsuma obia e say akoye say then e betimi yesi because we problem kase we problem pa boga phone kase say me nya dey say to because asen na da ho nya ase koto because e say no Nana Tabi no entwe because of say ka aduru ni so o sha ade jan ka aduru Nana Tabi no Nana Tabi eno wan de okwa Asante dabi Nana Tabi na de di na sisu ati na ono na ka aduru omo so o sha ade na nsese ye ne hihye na nko yi o hwe se ne obokọ omo anhia na otumfo kura ka che omo se omo nko tenase na abusuafo chief dentist for no ye enhia na omo hwehwe nipa ahidie ne ye de fata no na omo hwe hu se we funso bia ni ne ho we fata na se aduru ni so no sa nhihye na ye de ankoso sa na sa sem no otumfo kan de ayi kokro de John we ka dada ya o ma ye do mbe ye awie ye ende no kre Ozaka o je so hema ko fa ba ko ye onu de so opebunu na nka otumfo beti ase se ke bia nya ha eti no ase na da ho na nya ase nkotoa je se brekumfo no na mi krom brekum no akwa se obia epe na adwe ne ye ni sika na ne business ka nya sa very good ka nya sa nka ne ebesi brekum no because obia nim se ye mpe basabasa ye ne ntokwasem ka enya sa boga ka de ebekọ se be se sampade no ntu ne brekumfo di nkoma o ma ye ready say am be som ahemfumi enu obi eni na akoye breku eni na akoye problem no say no Nana Tabi si ontwe Nana Kofi Asante si ontwe enti say no akoye bibia den ewo ho na ni nyina de me no me di brain be ma obi because of say enti say na nkoye be ma obi wan obi be ma kan say Asante hene na me de be ma because ono na akofo we nyina aba because panyini de omo baaye no nsise ne ne brekum konti hene ono so ka ho bi me di brain so bi ma no because of say we panyin but so no say things wa sesa na adwe na boga ade no koduru ma sha okay koduru mi nkasa na ade na ye bedu beku ho na yumre na oso a hene foforo sabi ebetwa ati a ana ye be ye ode enkra na ka dokre no na be na kra ntwa obi nti na on tumi kan chese otumfo mi wasenka nsise na ama ye koi se yenko tenase na ye de yenka ase no amamu sa ana se de oka ase yenko ye no amamu eti so betumi ma ye da foforo biem am yakwa tenase akohwehwe akoye nhihye foforo na hwehwe nipa ahindie fata na but ono so no otumfo bi za do wasenka si da bi makonta kra no eti say no breku no de ekoso no boga metimi se ya ma me no mo ye papa no mo ye bia no mo enti no wo susu se wo se ye ma kwa se kasa kire boys ne ana hemfu se me ade na obetimi aka kire mo ya de me cancel asunje ne na epe bia pe basabasa because ekobase basara ya binu hu beka nipa bebre bi be film eti ba yesi ba ade dan wan fan to a efrito enti o mumfa no koka eni no kudie enye den enya ade na amanfo asunje de ema beku because de me cancel mpanfo no ntrase na mumfa no koka eni pe ye enye den ento emfa ne ahini ni set esene enye den emfa ma no because uhuni sa no nkonja no omoti ase o nana nkonja no boga because nkonja na egu ho no enye nkonja kotoa anajwa amfa no koka ebedu baabi no basabasa ebe ba hwebrekum ye nkwa no sabi obrekum di agidin dada na nipa nwu sisei na nana bwachi wu afiri ho no wuo ne basabasa because ye nkwa nyina no obutimi man light off omuti na be pie na timi sabi kafrata obo adeja akiri brekum nyina se wakosena se kwan so kura ida kodware aya mamre ne amane aya amakuru no ba se no ye nya panyini bi obe sa amane ne amamre na amakuru no hwene atu brekumfo wo basabasa ya enye de emfa kwam aya na nkofo abona na do ma hene di se onu mom na e cause problem ona ade no oh boga sorry to say the mechanic say sa nipa obeka sa ase bia no oni adwen sorry to say oni se be oni adwen because of say na do ma hene no on fa brekum hu mo kura no mu yere mo pam no abramu ye mo ayiye mo anya de mo pam no say mu kuro wura ye de eba eti mu nya de mu hia na do ma hene de se be oye Bruno House of Chief
ono on sabio o dobrekum ba on fa brekum asen no ho bia because mo konti hini kwa so na atena sika say ma because of say kurure ba eti ne de bu no wakọ amansia na wakọ am ya jojo no wahu say ye jojo nti ne de brekum ye bu na do ma hene de on fa ho on de te ho wa be sombro no na so ba House of Chief na so be soma o timi ka so o pam wa na say e bia bibi ti do ma hene de bia mfa nkohye ne say brekum no on fa brekum asem bia ho before de be ba wie na ahemfo no mienu no ho na so say nka on fa ne niam ngu ho na on say ni de me de wo hwe amamre na amanie mu de a na tiempanfo de o mo kana nka na hema nwua no enuru ne so nkono na nka bia on fa ye de entu fam because enuru ne so sana o tiempanfo na because of say onu ankasa na ne brother bedi the sister bedi nti onu so bedi a say boga because gate ni so royal gate ni so ye 4 it is say bi o wadi bia so be so very good there so be so baby enye say mo nko a na mo be den mo bedi sa because see adidi ja ani mu na ye den enam it is I need this very good nti say mo nko a na mo didi a boga say sa abufuo ni asisi ai den ebebam ti no ka bi kire na nanom ani brekum youth we dey brekum fo panfo ni brekum man mesere mo say momfa sundue ni peye enye den ene no kodie ne ye pe obrekum ni asundue ye mpe basabasa bia monhwe na montena ase dia hidie ni fata no momfa ma no na asundue enye den emla ye kro brekum no ye sere mo ada ye sere mo because ye mpe se brekum be se sampa no ena brekum susu so amafo bebre ni di dwae den e wo ho sisi a careful beto brekum a ebe ha bebre nipa bebre nipa o mo ba brekum ebe di dwa ne cars ne amafo mo ba ho se careful beto brekum a emwati ye sere mo ada momfa no kodie ene peye enka asem no na mo ahinde ni fata no mo mfa ma na asundie mra brekum na na ati o brekum de ya wo me post office na me santis na se kwan no so na se kwan no so yeah brekum for fro say oh ragadada ragadada brekum Shatawale awusia ma be de de Edwin e favor ragadada awusia area ragadada e de ni didi nkomo no brekum Shatawale na me friend no abrante no wakanya asasempa o se nananom nhwe na omontoto niema because yempe basabasa yo ewo ho sa aban bam na de ka fitu nipa so na obi antumi mpie they say they see your sampa na enye papa brekum business ekoso pa basa ebe hayenti nananom hwe na bebia nokre ewo no yemfa anye de oti ukrom wo your man hene ewo gwankasa ewo nkuro a ehye adan na ade wo ho ekoso obi ase na ejojo nokre mo mpe nokre nsam ne doso eye bibiri ne boga nko ka be we makramo